Paithago BJP by Englia Loksabha Songbadiwa Kathalaimong Phasalo Sodor Bakhastini returning officer ni thane nomination ya pharnai salthang Tripura Loksabha wa asuk thayo IPF tibodol batainai Shuklacharan watia obni shlai sakang Agartala State Museum baskang ni simi khlaijane kaisa kotor himbatok Paithago BJP by Kagai Hastini Kainin Loksabha Songbadiwa batainai ni wanchung harmoni IPF Obulurul like my 18 years ago, Kasha Kotum Pandaringe, Hastini Kaini Asukio, Bodoni Batane Rumung Shaklaimani IPFT, Obunish Albania Bulaba, IPF is coming Domani Hete, Halkatripura Asukio, Yakari Rubia BJP, Obunibago, they Mushalama Kari Imabai, Paithago Pashalo, Chodor Bukastani, returning officer, nomination Yapana, Halkatripura Loksabha Asukio, IPF the Bodoni Batane, Shuklacharan watia. Nomination ya pana ni shaka Agartala State Museum baskang ni simi khlaijang nai kaisa kotor himbatok manjang nai IPF te youth IPF mo thani kujok adang ma khobai hastini IPF no hamjak nai lukurok ani mung dana Tripura youth IPF ni state ni president sing khanab 22 tarik March chini je parliamentary election 2019 ni तो ये सनी वेस्ट सिडनी सनी सिक्ला मुसां शुक्लाचरण नौतिया बताइनाय ना बताइ थानिया जों जखन नमिनेशन दिनाय सि नमिनेशन रना थांतानि जों एकटा ग्रेट हिस्टरी सामनानै थांनि दङ अमंखासिनि बीजेपी आईपी सरकार दंतो तैफाना जों सेपारेटलि जों नमिनेशन देखौ खायनाय कारण उनका जों शुद्ध सरकारनि बागैया सरकार दंथों करिथों बुहुमनि कप बेनिफ्राय पहिला साकां चीन त्रिपुरा लेन्ड दाबिनि तयै जों लोकसभानि पार्लियामेन्टारि इलेक्शननि वेस्ट सिनो जों कन्टेस्ट खालामनि केन्डिडेट होनानै खाब थाङै दङ बेनिफ्रायनो जत सारा त्रिपुरा राज्योनि सिख्ला जे जुबक दंनाय रनां कयना मुसु खानाब 10टा समय फाय मानजा फायना बागै सिनि राजबारी साउथ गेट दंनाय और जों गेदारिं दंनाय जों 11टानो जों नमिनेशन फाइल खायनाय बिनि बायना ताइसा जतने थानि कबंमो त्रिपुरा बासी रंग थानि कयनानि मुसुंबो विशेष के त्रिपुरा सारावनो ताम हिमालय चिनि आईपीएफटी फाइनाल 2019 ni Lok Sabha election batayna ni thangi tongo pia ba batayna thangmani belai ke wana ma season ni singti batayna thangtongo tamni himale sarkaro tongtutoi tini BJP te IPFT chu sarkaro tongjak tutuino 12 লক্ষ প্রাসার রত্ন মানছুগুই তিনি সরকার তংবিফানো হাকরাক খালাयै ইয়াপে গ্রাক খালাयै ইয়াপে বারক মানি আবো বেলাইখাই ওয়ানা মাসিসা তাই তি প্রাসা রগনি বাদে ওয়ানছুক মানি বিসিনতে ইয়াপে সেমানি बेलाइखे बरो रगो खाथनजा ताम हिमालय जों क्षमता दंगै फानो त्रिपुरा लेन्डनि बागैनाय लोकसभा इलेक्शन चिनि प्रार्थी रनो पास खाय विधानसभा रहैमाखाय चिनि जे सानमानि त्रिपुरा लेन्ड नि कक सायमानाय आबनि बागै जों खरमे प्रार्थी रिजार्भ एकते चिनि दामारिवो जों जतन भोट दिदि हिनाय जतन शेयर मा खालायनाय जायति गोष्ठी दाखो गथ बन्धु बान्धव जतन जों सालायनाय चिनि पप सीट बा पश्चिम सीट चिनि पप सीट हंगै बा चिनि प्रेसिडेंट बरमगानां एनसीडे बर्मा बचाओ तै पश्चिम हंगै बा चिनि ताकब शुक्लाचरण नवातिया दामारिवो जतन भोट रबायदि हिनाय कबंग नारगो ताई जारा
दामारी न हामजाकनाय तिरप्रालेन न हामजाकनाय ते अ तिरप्रानि तिरप्रासा 12 लक्ष बरं सानानि मुजुङो जतननो शेयार खादि दा बरगो बुट दिने हिने हामबाय yang tai khaksa phasing 25 March salo salka tirpra sukhayo nomination yafanani koktongo NC Deborma हास्टेनि लुकुरकनो कक रजाक तंमानि हाइके हास्टेनि काइनि लोकसभावा आजुक थायो बीजेपी नो केबेंगै बादायनानि साख्लानि मानि आईपीएफटी फियाबा नमिनेशन याफारबायमनि यागुलदे हापांनि अंखरै मा फाइनानो किरिवै हाइनो हाइ बीजेपी बाय मेथेब जागै नमिनेशन रसायना हारनो आईपीएफटी अबनो न किरिमा ताबुक हास्टेनि जत लुकुरकनि फियाबा अब हाइनो ओंखेले हासगोते आईपीएफटी आदंगलकनि याप्रि सानानि थाइ तंगलाक अब हाइ खाकामुं हास्टेनि सिनाय नुगनायते थंख्रों तमुंनो नायजबनाय लुकुरकनि ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां।